Porto Montenegro niča na mestu nekadašnjeg vojno-remontnog zavoda Arsenal. U zaleđu marine, koje će imati 630 vezova, bit će luksuzni hotel, ugostiteljski i rekreativni objekti i nautički muzej. Otvaranjem tog muzeja ne samo Tivat, nego i Crna Gora, pretpostavljam, dobila prvi muzej tehničke kulture, što je izuzetno značajno. O kulturnom nasleđu, posebno zavoda Arsenal, koji je obeležio razvoj grada Tivta, vodi se računa i u izgradnji. Pre rušenja starih hangara prikupljeno je sve ono što treba sačuvati od zaborava. Većina od ovih oko 300 eksponata koje smo skupili do sada se nalazi u vlasništvu države Crne Gore, kao i 2 podmornice koje nam je vlada na neki način odobrila na trajno korišćenje za potrebe Nautičkog muzeja i ove 2 podmornice biće na neki način interaktivni muzejski eksponati. Znači, naravno, pošto su velike, neće stojati u zgradi, već će stojati negdje u okviru projekta i na neki način ćemo i preurediti sa korišćenjem nekih vizualnih sredstava komunikacije kako bi, recimo, djeca mogla da uđe unutra i da vide kakav je nekad bio